Nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ang mauma amang ming-ming-ming itinagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Henir. Katno bumakatakon nga balasang. Nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katayag tawon iti sangagasot. Anya, ni Mang Henir nga talaga. Kaya Mike. Jak tupay ko na ke 65 kron. Taon la da ita. Tatirik na. Kaslag taon la iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni Mang Henir. Anya nga nabayagan kat dua pa lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastawg. Sana ka na irwam nga agdaton itinapaot. Ta kadag iti amin ang nagbalin nga ex-kaw. May isa, dua, talo lang aldaw ko inaklunda kaon. Ha? Ay, adapay tay babae, asyak tinangaklon kay so tinagaram. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko na, Mike. Ang awan mo tinakatuloy kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Henir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Ang please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan mabayag unay, tingitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko intong bigat. Ay, isyak ni Hinair manang. Shooter nak ti anak mo ni Marina. Nagamam mo kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Di nakawagan iti, sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpinsyunak manang. Kastagayam. Ayat ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na, ay nanam ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Kat ano sam nga armon, sir. Ay, Hiner, barang maisalat ako nada. Ay, uwin nga rod. Ay, no aklunan na. Ikasar ko adago saan. Ay na, di ka kaagyaman tadapay lagaram kang nga uray 40 mon Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pay lati sa pulam di tangay. Pensyon na daw. Awan trabaho. Nanam ay to tibiyag mo. No iso ti makaginasat mo. Nabiit pa mat nga naamamok ni Henir. Ay, Mang Henir. Nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da jay. Kan nasingpat ante. Kay isumay. Aklo namun Di kan agpakipot, Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Barang makaanak kapay. Apay di mo kaya talo makayan? Ay, saan nga dya kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Henir. Nag-am-am mo kami lang dya social media. Ay na, asidag lati lugar da dito Agdumala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan ijay balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dya kapsat na. Anya pa'y lang harot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunam ki din. Narigat ti agbaak, Marina. Di naktultuladen. Ta agbabawi ak asaan anak ki asawa ide. Isu amak ki asawa ka ki din. Gundawayam ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lat sa pulam ngay. Henir. Ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangadang ko. Iso ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Kayat mo asaway na. Ay, ayatan ka mat, Henir. Anya, hay. Kunak nga uray sa anak kun asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, Henir. Ay, agyaman manang. Ay, it's the nanang.
Ay, ay, apay asyak ti arako po mahiner ni Marina Abaro. Siyempre, si kapay nga umuna nanang, tarespeto ka na kayo. Thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Bala, agkasartan. Awan ka di pay, lab. Si kamat hiner, makabulan pa lang nga nagdanata, na magamono masikuga. Siyempre, ada nga ron napasama kan itinagbagitan ta. Siyempre, damagag, o nakabukal ta na dagaws. Awan pay. Apay nga tangay. Diyak amo Ngam, nalabit, gapo siguro iti edad ko. Marigatanak sa matan nga agsiko. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulad ta. Ay, sabay ko Tapno adamat anak ta. Ay, uwin. Santa mapukawan itinamnama. Mga nuinto next month, kat masikugan. Kumusta dagiti agasawa ahinir kan Marina kabagays? Mayat mat kabagays. Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaidan. Makipagnaada ka din iti agnanayon iti balayaw kabagays. Diyak ang munuan niya ti plano da kabagays. Mabainak mo't ngagdamag. Taamangan no pagarupin da papapanawag ida kabagays. Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay kunam kabagays. Apay kabagays. Una, te mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sida ammay. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha? Ay, kwa. Saan aya kabagays? Kwa. Ay, jak amo ti sawag iti dayta kabagays. Jak amo ti isungbat ka. Nanang, mangantayon, nakaluto akon. Madamag kumanlaeng Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Diyak amuan, nanang. Gumatang kamot iti maisabaw. Anak ko. Manipod nagden na kayo. Tinapalatan tigat-gatangan na Amasida. Ganapay asaan asikati gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya, di na ito ti pensyon na kan ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na nako. No makibibya nga. Ang mas daawaklaan. Taday di amam. Amin asapul na. Itan na amin kanyak. Katsyak ti makaamo amang i-budget iti matgadang na. Ay, sabali siguro ni tatang ay iti asawak, nanang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katsak pay amo naman o ti pensyon na. Mabain akmat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka no maditirek namin, Ir. Ay, saan na. Gastos la na ita. Kan gagangay lang uyag na ito. Aging bagak tumoy lang. Ay, sigurado ka? Wan. Ay, wang gayam. Ada sa nga ilek no madamdama. Sa anak namin ang makarwarta. Kasindarak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti magisindarak kanyak. Iso nga imbagak. Ngumay dito'y balay. Ha? Asino aya? Ay, nay, iso siguro daitan. Ay, pakilukat mo tiri daw. Please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka, anak ko. Madingamin ti rin ako. Itadyo nga rudan ti kwarta. Tagbayad akmanin iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang, anak ko. Yamamok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon.
Ha? Papa, intun sumaruno. Isap-sapa yung nga itad di allowance ko, ha? Sige. Ay, Hiner, anya ti kayat nga sa wanda toy? Anak mo day nga balasang? wan, Marina. Unak man numay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam, jaday jabrod. Ay, baka wananak no yung limod ko ti maipapan iti dayta. Anak ko itiruar ni Julina. Ngam addan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Jakon subyan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod hak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso a place. Pakawanan na kuma. Naimbang nga orasyon, Ana. Dito'y ka diti balay ti amak. Ni Papa Hiner. Ha? Amam? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no ama karwata masakit? Pudno ka di? Kwa. Wan, nasakit nga minti sa kana, ta simro ti rayuma na. Sumrak ka. Ay, agyaman ak nana. Anak mo iti sa balimanan nga babae day Hiner. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo itirwar. Ah. Manuda, jag pa'y sukuma. Ay, talo dalaang. Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Kwa, sorry ah. Amok nga bin maupay ka kanyak no ibagak dagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Isuna ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabat-bate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng nga kadagiti anak ko. Maidarumak. Isu nga awan ti maramida. Unay matan. Eh, pasensya kan ah. Awan ti mait-itad ko akwartakan ka. Kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kan ka, Marina. Agilibre ka mamme, Marina kaanakan. Nagpensyon san di asawam. Ay, Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imot tamaditi kasta. Ken, apay, no saan agapu kanyak, nakaasawa ka nga ron iti pensyonadaw. Naimbag ta dinurugan ka edi amaki asawa kin ni Hiner. Tano saan? Baak ka pay laku mga aging gaita. Sigin agilibre kan. Uray tinapay laeng. Ken 150 alone. ay, anyat kwartak nga ante. Ne, apay, di na itatipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayon? Rumbeng lang nga irimit na tipensyon na king ka Awan irimit na kanyak ante. Ngamin, ado ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwan? Apay, ado ti chicks na? Talo dagiti anak na itirwar ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanyada. Anya? Ay, naglokon? Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amo mo tinasaya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubay tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangedeng mo ray ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka anakan. Nagbalin a defensive ni ikit ko, gapoy tinamuan na may papan iti asawa. Nasair met tiriknak, gapoy timpudno ti asawa kanya. Ngam gapoy tinapas na kapanagkid daw ni Hiner, iti pamakawan, pinakawan ko kat inaklon ko, tinapalabas na. Apaman na nakalpas iti kolehyo dagiti talo nga anak na itirwar, na daan-dan iti trabaho. Insardang damatan ti dimawat iti kwarta iti amada, kat pasaray iso dapayan ti mangmangtad iti kwarta kan kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, Marina. Saludo akman kan kapagayam, Marina. Gaputaman nakaawat ka nga asawa. No sa bali ka laeng, nalabit,
pinanawa mo ti asawam. Gapo iti panagulpud na kan ka. Iso akablawan ka. Kat sapay la kuma, tadin na kay tubaybayan, dagiti anak ti asawam. Aging ga lumakay, ken bumakit kayo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni Pagayam Marina. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y Pagayam Eugenia Almoite. Agiyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo, papagayam. Daytoy iti pagayam yon ni Jenna Almoite, ang mga kakam iti Manang Biyanang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kayat ko ti agkid daw iti dispensa, italaang manan, maka-upload tayo iti drama Manang Biyanang. Intay nga rudan basaan ti surat anay patulod nga intay i-drama ita. Naggapok ni Pagayam tayo naglingad itinagan nga Edmundo ti surat abasaan kani drama tayo. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti pada kanayat ngagdengdengag kadagiti drama nga upload mo. Daytoy kapadasak nga isalaysay ko ket sapay kuma. Tamakaita diti adal kadagiti padak ngagdengdengag. Ide no makipurdiak adda na idumduma nga style ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ni, nagawit ka matid mundo. Apay ada nalipatam? Nagtrabaho, Berta. Ni, apay ngay? Awang nga kadwak. Agsakit mo, dagiti ka kadwakaw. Agsakit ti tiyan ni Danilaw. Agtrangkaso mo ni Albert. Anya, kadapay mo dagiti daduma kakadwam nga agkabiti iti kalsada. Jak katsukaran dagiti at tao. Jak kursunada ti panagsasao dagiti at tao. Mga madurab ko ti mugmuging dan og kamkamalida, nay. Saan man nakasta ti panagsasaumot? Nasaya tayo ti kasta ngay bagbagam. Kas kalaubing. Laklakayan kan ngam day tapay la makiap-apat tararamidem. Saan ang makiap-apa? Ibagbaga lapod na. Berta, kaanakan! Agda kayaw! Ni, nanti susay. Dumanon kayo, antay! Adda nila kay mau kaanakan. Adda dita silidante, agsuksukat. Apay aya. Adda ko maibagakin kwa na. Anya ti bagayon tay? Ay no pagsayatan ako ibagayon dago sain. Ang no pagdaksan ako sa hanay. Ay sos, pagsayatam day tawi, tapagkwarta ang baraw. Plano nga ming jay inauna nga anak ko ti agparamid iti balay na. Busy met da Fredo kan pari Django a karpintero dito lugar tayaw. Si Kansalat bakante a karpintero ita. Ay woy nantay. Adaw ti mga yayab kanya? Ang siya tagmamaday. Dako na nga ginana ako ma. Ang no da kayo ti mga yayab kanya kakusigay. Banat. Ang kasanungay ti pamayan yaw. Purdi yaw no kontrata. Ay tinasaya. Kasaritam tuman ni Uncle Yaw baraw. Ta iso ti makaam mo amang desisyon iti dayta. Adda ni Edmundo dita salas kalawi. Imbagak nga agpaaramid ti anak ta iti balay na. Ket kayat naman. Anya. Kano natulag ko ni pare Django. Anya, kunak man nubi sa iji kumparay. Si Mardeng dapay lakanaw, tabitin ti budget je boss da. Anya, ay na, adda ditan ni Edmundo. Isong ti kasaritam, tamangan nugumura. Sapay interesado ngagtrabaho. Ay, unay kan aya. Apay ngamin anak pangkaadagos iji balay da. Inakpay ngamin inuray mo. Ingkakit kasaritan, tagur uray yun dita salas. Tay, ay, nyungay. Magpayag kayo marunguan kita silid yun, tay. Kay. Alan,
Ingka kasaritan, lakay. Anya pa may anyo yan, Kyle. Por diya, wano kontrata, Kontrata ti kaya't di anak may baraw. Tapno mabiit ka no amalpas. Tanay, umada ni manay ti panagpakasyon da iti asawa na. Ay, kay may atang raw. Mabiit at talaga, ano kontrata ang Kyle? Apay, dakil aya balay ti paramid na. Saan? Basit laeng. Bungalow type. Sige nga raw. Mabiila day tangkal. Bakay, agring ka. Ang kaagluto ni tida no mapagkabay. Alas 3 pa imot na iti parbangon. Nagsapakan. Sa pagmiya, tagtrabaho tap numalpas sa dagaws. Anya? Agkapiya laeng. Tainton alas 6. Yagmuntaw ti pagarmosarat ti diyan ti trabaho. Anya? Malaki dahin bumangon ka taon. Agsukata mo taon. Hindi kagdigusan. Saan na? Manaktak na itadigos-digos. Nga, darasang tagluto iti pagkabay. Nagbuntog ka nga gunggunay nga asawa. Kaya, aldawan. Narabyan kan lakay. Ang kapilitan nga, overtime ka. May tam namalpas sa dagos ti kontrata niya. Balay. Ay unay daytan. Awan ina namon. Ay na. Masapa ka arumwar sa maladaw ka sumangpet. Manulang nga oras ti turog mon. Ayos lang. Tinapatag ka malpas sa dagos. Di balay kontrata? Nala, ika nga ro nagpulusan tamangan kan. Berta, apya kasladyak makikita nila kayo mo dito balayaw. Ay, busy ngagtrab-trabaho manang. Apay, pagtrab-trabahuan na. Di ta balay dan ti susay Jay papaaramid ni Insanta nga day abroad. Ne, apay, stay in aya ijay. Taapay ajak makikita. Saan akas ide? Ano kas jay nga agisal salapayak iti linabaak. Kat makitak matin nga agkap-kapi dito paraangan nyo. Ay, masapa arumrumwar manang. Alas 3 pa ilay ti parbangon rumwaran. Sa marabyan manen asumangpet. Apaw! Unay mo't agagat jay asawa man. Nalabos mga rod tararamidan nan. Tapati siyak may ramraman na mapuypuyatan. Tamasapul mo't nga ilutwak iti parbangon. Agriri mo't nurumwar adi agkape. Anya? Aulan daw. Yawa mo dagos na martilyo kan lansa. Darasal. Unay ka buntog mo nga gunggunayin na yan. Iso adi ka makas-asawa. Tanagginad ka nga gunggunay. Nagawaan nyo tiya gunay atap no malpas na dagos ti trabaho tayo. Kiwarin nyo ta simintaw. Tagpalitada tayo. Uray di yung kiwarin na naimbang. Basta nakiwar labas ay pabali na. Lakay, agdigos ka man mag. Nang angpup kan. Kagangay na ha? Taglingling ita nga rin nagtrap-trabaho. Amok ang aglinglingat ka. Nga magdigos ka mo ta. Manipod nagtrabaho ka, di kag digdigoson. Anaktak na tadigos-digos. Kasano umalpas ti trabaho. May nukasta. Kontrata di trabaho may. So masapol amalpas sa dagaws. Nagpanayo na kitibayan. Lumalpas sa dagaws. Kakaiso na malmalpasan di balay kontrata. Nakitak nga ro di dilim mabasa kiti kalman. Apay nagbait mo ten nga. Kasta ka paritak na ito'y asawa. Bakit? Ang quality mo lang at aday dya trabaho yaw. Ikaw na. Sakpay ti ko na. Naglaingak akarpintiraw. Iso rumbang la proud ka kanya. Bakit? Ipasira na kadagiti ko kumarain. Tasurti ka kanyak berta. Antay, nalpasan ti kontrata. Un nga raw. Kasla magic magtinamay amon iti balay baraw. Apag darik mat. Siyempre antay. Impuy-puyatan mi day. Takadagiti kakadwa. Ay kat agyaman kami abaraw. Addan pag naudan ti anak may ken ti asawa na. Inton agbakasyon da manipod abraw. Ikaw na. Ay, antay. Agayab kayo to. Anong publishing kayo? Bukodan at yung-publishing. Ay, siyempre umay kay to amin. Edmundo Barok. Awan trabaho mitasa na ya. Awan tatan raw. Nalpasan tayo kontrata kada antisusay. Pwede parami mau. Ada ko mga raw.
pa-extensyon na di balay may. Kurang nga 24 di balay may. Iso pa ika man iti may sapay. Ay kasta. Ay ka nya pa may anyo ngay. Por dia wano kontrata. Ay por dia ta mabit mo day jay. Mabibit ano kontrata tata? Por dia latan itinal daw. Mabiit la day jay. Ay malugyak mo tananoy pa kontrata. Basit mo ilay pa aramid kaw. Ay ka makamukay nga ron tata. Huwag gayam. Tangay kanayon kami nga awan ijabalay. Naglaklako kami ka nga ron ilay. Kukuha mo na ti merienda kan kanam iti aldawan niya. Tanayo nakto ti pordiyam. Tanay, aw magluto iti kanam. Ikaw na. Awan problema iti day tata. Edmundo, agring kan, aldawan. Anyag oras na yan? Alas 7 na. Di mat mangrugi ka iti trabaho mi ita ijabalay da tata Andro. Wala na sa babay. Alas 8 ti sirikaw. Ang amuri 30 naman pa anak. Na, maladaw ka na. Kababain ka da tata Andro. Ha? Por dia mo iladay jay. Sama kontrata. Anya, kauray man por dia. Rumbag lama sa pakalata. Hindi naman isuraw. Nalalay ka kanyang siya kaon. Napay sikat ni makipordiya ka siya mait. Ah, Agad may sawan da tatandraw. kauray man awanda. Surutom lata ti oras sa trabaho ma. Panahon naman dito ito na eh. Iturog ko ba ay. Isupay ti may nga oras at turog kaw. Ringin nakto ito nalasot siyaw. Kaya naiaplag kong ti plywood na pagita ka. Magturturo ka. Ilad ko bihay tagay na naka. Ay nabaw. Kaiso na pos ko ti bagbagay. Awang mo yung dagiti amaw. Edmundo, ayan mau. Inyag kong ti meriendam. Ha? Edmundo. Ay, por Diyos. Nakailad ka mo ditan. Alas 9 pa ilad nagsapa. Agil-ilad kan. Ay ginanak mo ta. Agbreak ka may. Abos wag ko tabagi ka. Sambot na. Ay na, bumaong ka man dita. Intun masangputan da kadagiti amom. Kababain. Malam to sumangpo dagi jayan. Naladison dita ti merienda ta panawan na dito yan. Kabumangong ka nga rugditan na. Huwag ka day. Iridip ko labi 8. Takas lang maulawak. Nabanloga ka nagmartilyaw. Ura 10 minutes lang. Ni, adakan. Nagsapa ka na nagawid. Tagaray ka day. Hindi ka lang ulimog mo dita. Alas 3 pa ilay ti malam nagawid kan. Kaya nasapa mo hindi agsapa na pan. Nasapa talas utsaw. Kawamay. Kan day tamo lagi liilad ti mapan mo kukuan sa ijay. Talna ka mamunay. Tunod na makangagkan ka. Awan ano pardasak tagtrabaho. Malpasadagos da niya ha. Hindi pagsweldo kung awarin trabaho. Ay una yan ti kasta pa nagpampanunot mo Edmundo. Nakababain ti kasta nga aramid mo. Nagtala ka mamay. Di si Candy mapanagtrabaho no kaya mau. Di ka gagyaman tadape pagsweldo no adda mangayap man ang kanyang nagtrabaho. Lepasak punday jay. Kaano nga amal pastor aramidam idmon daw. Nagbayag mo amal pas. Basta talaga tata tanay. Masapula quality ti pan nakaaramid ti kwarto nga ipaparamid yaw. Narigat ano sinsinan ti aramid ha? Ha? Siyempre plan mo ka na impang no niya pamayak. Masapula siriga ka na imbag. Tapno saan abangking ti pan nakayaramid na. Kasmat itiin na po'y day taa ha? Saan aya ano agluto ka itiin na po'y ka arasawam pa'y ti bagas. Arasawo man na imbag. Kalpasan na. Rokodom ti danaw. Tapno mayat ti pan nakaluto na. Kinton na lutaon. Linayam man na imbag. Tapno sana nakusay. Kasta ti raramid tata. Iso hindi kay kadagganat. Pimpinta sa ngamin ti pan nakaaramid ti kwartuyaw. It's time turismo ni na. Anya nga nga raw. Agila da manan dito niya plug ko apply budi na. Ay na. Ay, ayan ta silpong kung tagbuya man. Maging nga makaturog hak. Ay, makapaturog ti puloy ti hangin siya. Nagmayat ti maturog.
Ay, turog ko talaga. Ay, bumangon. Ha? Nay, nakamuskitero mo itay. Nakaulisak. Kinadapay po nga ka. Na. Awa mo dagito itay. Inyag nga tani baka ko dagitay. Sami mo ako ko dagitay. Day, nakaringkanit mo daw. Ha? Adda ka yaon. Itay pa lang Talaga ngayon gagarak tinasapa nagaway tapno makita kararamidam. Gusto gayam tinaydanon kanyak kararamidam. Ket tapno di ka malamok. Ingkabil ko na itamos kitiraw. Ken ulays, tamangan no malamin ka. Ken tapungan, tapno marelax ka maturaw. Ha? Alas 9 pa ilay tiagsapang narnekan kan ititorag. Unay kan idmon daw. Iso mo ilagayam asa na malmalpas ti paparamid ka. Tad ado mo gayam ti oras sa pannaturog mo ngam ti panagtrabaho. Ay kwa, nagbrika mo. Atata. Ala. Bagkatam amin nakagawam tagawit kan. Ha? Kahit lading ite ka. Ang imjak itid ti swildom italawas. Tapno quits ta. Ore agreklamo ka. Sangwen ka. Saur da dya alakandraw. Sayang di makalawas sa sweldo. Di naman intudan. Ay, agtalda ka. Gusto tinaramid da. Tapod no mga mintimbagana. Maladla daw ka lang arudan. Agay ayam kapay. Uri asino mo't siguro nga amo at talaga makaungot. Pag nakmamday tan lakay. Kababain. Ha? Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ay. Ad-addan nga awan mangalakan ka nga agtrabaho takas dati aramid mo. Kanaklo naman kan saan, talaga na partak ti trabaho no kontrata. Ngam no purdi ay tinal daw, agay ayam ka. Isong aklo nam day. Ha? Ay, La. ala, aging ginadlakay. Ay, sos. Apa yang ngay? Ay, ukom samet tay. Ay, Ngay? ha? Ay, sos. Ni, awanan. Si Mardeng Malaang. Ada siguro bimta kabul ka na. Iso naggunggun ti daga. Allah lakay, kita ti balay ti anak ta. Nay, narbamot ni tay nagingginag. Ay, sos. Apay ngay. Naglakamot anarban ti balay. Saan mo't anarba to'y balay ta? Ngamday ta balay ti anak ta nga inaramid daid mundaw. Narbamot ti may sa adidaeng. Ay, sos. Apay ngay. Kastaunay apong totjay anak may. Kasinsinan mo't gayam ti pan nakaramid ti balay na inmundaw. Kasano asinsinang ka tinarimaan ni mga inaramay? Ay sana pudno day ta? Iso matlagayam anagbiit kayo analpas tasinsinan mat gayam. Basit mat gayam ting kabil mo alandok iti dideng. Pinagtutuon mo la dagijay halo blocks. Ha? Napintas nga agpaiso iti ruar, gapo iti pintura. Ngam sinsinan mat gayam ti pan nakaramid na. Ha? Nangipanam iti kwarta nga inted mi ken ka. Intalok mi amin ken ka. Asi kati gumatang iti materialize. Ken aminan akasapulan. Ngam kastamat gayam tinaramid baw. Ulitam ti trabahom. Ha? Doblem nga aramidan ti balay tanakaw. Ngam awanan sweldom Edmunda. Nay, apay ngay? Agpili ka Edmunda. Idarumda ka. Wano ulitam ti trabahom nga awan bayad maw. Ah, kino ka anak kanyo ti asawa? Idarumda. Apay, di dala ka siya. Ay, awan ka anak-anakan dita. Basta no trabaho. Ano po ha? O anya, agpili ka Edmundaw. Idarumda ka, wano ulitam ti trabahom nga awan bayad na. Kwa, sige nga rin ha? Ulit lang, nantay. Kasla akla narunaw nga ice, gapo iti nakaro, abain ko iti dayda ka nito, manang biyanang. Jakon nakapalagpay, iso nga naramid kulatan ti kayatda, tamukmat nga dabasol ko. Inulit ko nga rod nga naramid ti balay ti kasinsin ti asawak, kat naggastusak pay. Kasta unay ti pungtot ti asawak kanyak, ngam binaybay aklatan tabasol kumat.
Kat gapoy ti day dyan napasamak, nagbalin nga adal wenno leksyon kanyak. Kat jakon inulit ti inaramid ko. Nagbalbaliwak nga rod, kat idinakita dagiti kalugarak ti panagbalbaliw kon, inayabandak manen amakipurdiya kadakwada. Alakastan, to'y pagayam mo, Edmundo. Amo man niya pagayam Edmundo, narigat nga mentag sasaor. Timang lukluko iti pada atao. Tati amo makalamang ka. Makaliksab ka iti ado a kwarta nga oray panagsaor metan dar aramidam. Angam di mo amo nga iti udi nakadakdakkel gayam ti mapukaw ken ka. Ta syempre saan la a kwarta ti mapukaw, tapat ti panagtalag dagiti tattao ken ka. Dayta nga men ti may sakapatgan, ti panagtalag ti pada a tao. Tano mapukaw dayta, narigatan nga isublay. Agam no pa isaan nga amen, ngam kaduan na. Agyaman na kiting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Edmundo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Enyornos para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, itingkay panagdengay. Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Naimbag ngagsapa aldaw kan Rabi, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo nga inga, sana apod no anagan, tintay drama itangam sakbay na. Makablawa man pa ni Ray ang Kiano, dita Qatar, ni Cristel Joy Marba kani Mardom Dumanais. Kastoy man ti kunani pagayam, inga. Dear Manang Biyanang, arapaap ko ti maadaan itilugan, kat isupayan ti jak pakaturturugan no daduma. Kat gapoy ti day tataringagay ko inaramid ko ti amin akabalak, tapno mapatgan day ta akayat ko. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Pedraw, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyan ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to ah. May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso. O, kabigatan na, nangabak itilugan. Nairanran na la siguro mo't Ay, basta aramid to agarahi da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamayiak iti garahi aya. Kasano nga tati kalawa na. Ay, apo, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Ang jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Dunay mutun ay ti kasto. Ay. Oy, Pedro, agring ka man. Pedro! Agring ka man. Payaya bakit? Agreeing ka? Noada ka dua ka sana makaturo. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amom amat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaw? Sapay isabsabay mo tagkuti-kuti. Ay, apo. Masurunak nga rod. Tanagi mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya sana nakaturo. Kahit? Basol ko nga raw no di ka makaturaw. Apay nga minakastoya ya. Uray ano ba? Talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka
Aprusam man to'y ulok, tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Halamutin Urian mo, talaga saan ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay Kauwan takapimot nga rutiagas, di ba banog? Isong lagayam Siyak tupay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasam ti pa nagkapkapaim. Aho, patpatsyum dayta. Aglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape, Pedro, Ay na. Nagi-masayan ti agkape. Nagi-mas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, kapi ka manay. Kakapkapimla itay. Nga magkapkapi ka manay. Ay, inoras sa mo. Ngagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Tada ito'y laang matilibangak. Ako na da. Nalabas mo. Day ta pa nagkapay. Inoras ngagkapi ka. Intong kwan, di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't pakainaigan na iti dayta. May sa day ta rasawnin ka. Gusto mo ko mati mamidwa. Wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inuman. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar, aramidan da ako sinatibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Ay, kaya na nga ta, ti agaramid iti garahe. Ay, kakayat na Inga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawak. Ti kayat na kadiritso ti trabaho na, tapno diritso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagam tuman nga rod kinkwana niya. Tagpaaramid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na, Inga. Ay, adan taw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Lakay, kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Kawa mo ilugan mo nga garahay. Kat adan to sumarunong to ti lugan. Pangalam ko mga iti gatang mau. Katanyat amom ngay, no adan to pangabakak. Ay na. Agtagtagainip kan sa Inga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Isuakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula amo alakay. Ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Kita man ni Tata Rito, gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanran nala siguro Ay, basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami dak iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayaw na nakaw. Tatang, pina-extensionan di manugang yaw. Adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No kasta, garahe yaw dahi tao'y. Dakamo ka ni Inga, mabagbag titsan. Apay aya. Kasanungay man, nagparamid iti garahay, awam mailogan na. Kano gumatang klungay. Kanya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay, sana makagatang. Anya? Sa nagpaaramid iti garahay. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay, nga uray awam mailogan na. Masuro na. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw.
nakaada yun, iti tagtagainot na. Angam siya, jak pa'y lang makaturog. Ay, po. Pampanunod ngamin, no anya ti pamayak amaadaan itilugan. Nabayagan nga rapang apo dayta. Nagpaarami dak pa yun, iti garahe. Angam, awat mo't sumangpahit alukan. Apay ngay, ni Tata Ritaw. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta, adamo lugan nan. Angam siyak ngay nga ta. Nyaki di. Pedro. Agreeing ka man. Pedro! Apay aya? Diyak makaturog ba kayo? Alaunan iti parbangon, gamjak mo't lang makaturogan. Apay nga ro taringen na ngay? Ay ka, agaramid kan tuman, iti kalso tilugan. Anya? Ay unay ka matay? Ti talakal, kalso ti iririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat, agaramid ka iti kalso. Anya? Wine! Maturog ta nga ro tayo. Disturbo ka iti pan naturog inga. Ala, pagta nakitak dito'y asyap, dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, adro tinalalaka dito'y. Ala, ay, apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigatangag. Ay, wan, uray tayo nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siyak tayo buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak lang tikas dyan, presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man? Kaano, madam? Itan, sir. Wow! Nagpintas gaya ma talaga, San laang nga iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbag day, Oh, itis drive mo, Ay, kwa. Jak pa'y amo ti hagmaneho, sir. Ang agsursurak to. Kastaya. Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, sir. Jak pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alain nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sabali. Ay, isaan, sir? Di mo itid ay ti sabali. Siyak ti manggatang. Di nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang nung maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napangkuman impastor tayo nuang. Nangipastoram nga ang mga numapukaw. Sapay itan dagiti mangagab itinuang. Anya mangagab asasawam may. Awam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sabali ang lugar ka adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga. Amang dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya. Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagiti karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Amang kaya ti gumatang itinwang. Hay, adupay ti lakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapolak. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa.
Saan kayo na nga may ije lugar mi? Tama, bandog kayo laeng. Siyaklat tan timangyag ditoy. Angam, napartin nuyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yaw nga agparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak ak. Pumaparti na jay. Iba kayo man nga rot tatang danak. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malam tao no madismiss iti trabaho na. Ay, urayo ko na tata. May mayat no rabi eh. Ay, ayos laang. Uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtata. Tano saan? Oh, narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti at parte. Tapno makabiyahe tamutla ita. So katam nga rodya krodyok niya. Ay, oo na, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapo ngay. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagidaak di ta salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. So, jak nakikaidakin ka. Ano niya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Ang mga numaladawa. Ay sus, imbagtay may kayo adagos, ma'am. Ada mga laala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intad. Ay, sige. Itad konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Yawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang i-drive. Dinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayo nga roda na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabangakla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taon nagtikutse. Pangururayak kan ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may ito'y kinatang ko alugan. Natsaw. Anya nga. Di ada mo lang nakaparada alugan dito'y. Hinga pa ka. Ha? Papupukaw mo tayo nga. Anya? Ay, sus! Nuko natumot nga minkin ka. Asaan atila pangipaspasturam. Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay? Sigurado, tinakaw danday jay. Ay, inak-i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay, nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsat. Madlaw anay gagara, anay katitalina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano day tuyeng ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga mindengdenggen. Ay, akin logan ti nakaparada dito. Tiyak pa'y napansinan. Gapo iti danag ka. Ay, logan taray talaka. Ay. Iso adi kaunay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na logan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan nga agbaneho lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit binday jay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Ay andar mo tilugan tane. Jakmut ammo atulbukan. Mayat ka no ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala. Alam nga rob ti susay. Madimag. Di magantar. Oho?
Samot mo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo pa sunsen. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Yung kaayaban din sa mau. Tayo sa timang paandar. Mabiit laang nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kano problema. Kuipan nyo Anya mo na ita. Hindi pa ilan na us-usar. Ng madapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay naku ko. Ay, jak kumakayatag sa ungam na sa isaya at numamwam daytoy. Ha? Anya dahi tadibina? Ay naku ko. Nakita mi kanila kay ko tinaramid di asawam. Diyay ko na mamapukpukaw anong yo. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ije umamay. Kat nalabasan may iday din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naada ebidensya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakin ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan bait na babae? Sige. Di ka madanagan, di bina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot ti umaw-awa gahin. Hilaw! Koko. Oh my God, dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Depreno tilugan ta. Anya? Ay na, naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wana, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Ala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Basol ko nga. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, ang nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, Saan? Wala mo dito. Kada video ang mga ipanagna, kada kayo tinangtakaw itinuang ta. Lalakim di kadwam. Ibagam tagpaisaw, nay. Saan ko lalaki day jay? Tinangdanak laang nga nagparte. Kan, di mon sa pulan tinaglakwak iti day jay. Iso ting gatang ko iti lugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lagpampanunawt. Kunam ana pangabakam day jay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik ti lugan. Tabulok mat gayam. Nagadutim, pagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan, tinapasamak. Day tati maghanap, ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbuday, nga po iti dayta. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na kadigurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawam tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na Kunak no paypayswan nila kay ko timbagana nga isublina kon kadagiti dadakkel ko ngam saan tanasyan metla ang kanya. Mababay inak gapoy tinaramid ko. Iso nagtalina edak iti unag ti balay mi iti sumagmamano abulan. Ket iti na imbaganak, impakita kiti asawak ti panagbabawik, babaan ti panangasikaso ka na imbag kankwana, kan ti panang tulong ko kankwana iti trabaho. Alakastan, ti pagayam mo, Inga. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan ti may sa pagayam, musical scoring. Eli Palacio. Enyor nos para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Thank you, kat Diyos tangina iti tunggal may sa.